ikigo mpuzamahanga cy'ubushakashatsi ku bijyanye n'imihindagurikire y'ikirere IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change, hamwe n'abashakashatsi b'Abanyamerika mu kigo NASA gikora ubushakashatsi bw'isanzure n'ibibamo byose. Aba bagaragaza ko mu mwaka wo muri 2100 imijyi irenga 30 iri ku nkombe cyangwa hafi yazo hirya no hino mu isi izaba aramaze kurengerwa n'amazi y'inyanja. Iyi mijyi yose izaba ararengewe bitewe n'uko ikigero cy'amazi y'inyanja ari kuzamukaho milimetero 3 kuri enye buri mwaka, cyane cyane mu bice bikunda gushyuha cyane. Ibi rero bikaba ari ibice bikikije umurongo wa Equator ugabanyijemo isi kabiri, igice cy'amajyaruguru n'icy'amajyepfo ahitwa muri tropical zone kuko hakikijwe n'imirongo ibiri ya tropics, harimo yitwa Tropic of Cancer ugabanyijemo kabiri amajyaruguru y'isi n'uwitwa Tropic of Capricorn ugabanyijemo kabiri amajyepfo y'umubumbe w'isi. Hakaba ariho hari 40% by'ubutaka bwose buri ku isi, hakaba 36% kw'ibigize isi yose harimo inyanja n'ubutaka. Aha rero niho dusanga ibihugu birenga 80 byiganjemo ibyo ku mugabane wa Afrika, Aziya, Amerika y'Epfo niyo hagati. Aba bashakashatsi bose kandi bavuga ko iyi mijyi izarengerwa n'inyanja kubera ko hafi ya yose muri yo ikoresha by'umurengera amazi bacukura munsi y'ubutaka, bituma ubutaka bwubatse hano mazu yose buzagenda buhura n'itenguka rya hato na hato, ndetse no kubutaka bwegereye inkombe z'inyanja akenshi buba bworohereye. Kandi uyu munsi ubutaka buremerewe n'imiturirwa miremire ikabakaba ku ijuru, ndetse muri iyi mijyi niho dusanga imijyi hafi ya yose y'icyerekezo mu isi kuko yose yubatse ku nkombe z'inyanja. Ubyumve neza ko imijyi ishobora kuzisanga harengewe n'amazi y'inyanja mu 2100, harimo nk'umujyi wa Tokyo mu Buyapani, Bangkok yo muri Thailand, umujyi wa Ho Chi Minh wo muri Vietnam, Venice yo mu Butaliyani, Lagos ho muri Nigeria, Dhaka yo muri Bangladesh n'indi irenga 33. Ubu tuvuga nirimo abaturage barenga miliyoni 450 bose hamwe. Ariko ntago imijyi yicaye ngo irebere gutyo gusa izategereze kurimbuka kwa itirwanyeho, ahubwo dore ikiri gukorwa. Hari cyitwa land reclamation. Ubu rero bukaba ari uburyo bwo kurema ubutaka bushya mu nyanja, mu kiyaga cyangwa umugezi. Bukaba ari uburyo rero buri gukorwa ku bwinshi hirya no hino mu isi hose mu kongera ingano y'ubunini bw'imijyi yegereye inkombe z'inyanja, ndetse hakaba hanaremwa ibirwa bishya mu nyanja rwagati byo kubakaho imijyi ikomeye cyane ikurura ba mukerarugendo, ariko n'ubundi ikubakwa hafi ya mijyi ishobora kuzisanga munsi y'inyanja mu bihe biri imbere. Ibaze ko mu 1990 ubutaka bugize isi bwari ku buso bwa kilometero kare 148,900, ariko uyu munsi ubutaka bwiyongereho ubundi bushya bwaremwe mu nyanja butari buriho buri ku buso bwa kilometero kare hafi 33,000. Ubu bukaba ari ubunini rero bujya kungana nk'ubw'igihugu cy'u Rwanda cyangwa Ubirigi. Gusa mu isi hose iyo havuzwe land reclamation, Umushinwa aza imbere kuko amaze kurema ubutaka bushya buri ku buso bwa kilometero kare 7,400. Ubu bukaba ari ubutaka buruta kure ubw'igihugu cya Jamaica, ndetse ubu tuvugana bari kurema n'ubundi bushya mu nyanja yabo. Ndetse muri iyi mishinga Singapore nayo iza mu b'imbere kuko yongera ubutaka bwayo ku kigero cya 23% cy'ubunini bwose bw'iki gihugu. Ibaze ko Singapore iyo yatangiye imishinga kuva mu myaka yo mu 1930, aho kugeza ubu baremye ubutaka bubatseho inyubako z'agatangaza z'amahoteli akomeye mu isi, ibibuga by'indege, amastade ndetse n'amavuriro. Muri iyi mishinga Ubushinwa burayoboye, gusa hari ibindi bihugu nabyo bitari kure yabwo mu kurema ubutaka bushya mu mazi butari busanzwe nka Singapore, Dubai na Korea y'Epfo. Muri iki kiganiro cy'iminota mike uragisoza usobanukiwe neza uburyo hakorwa ubutaka bushya mu nyanja, ndetse turaza gutemberana mu mijyi ikomeye mu isi iri kongerwa ubunini, ndetse niyo utaruzi ko yubatse ku butaka bw'ubukorano. Muhaye ikaze mu isi y'ifaranga rivuga riranguruye kuruta andi majwi. Iki ni ikiganiro Business Chat mukurikira kuri BTN TV. Ndi Aime Christian. Ikaze. Ibi byose bitangizwa n'imashini kabuhariwe ya dredger ibikoranye ibyuma birebire ku buryo bibasha kugera ku ndiba y'inyanja cyangwa ikiyaga, maze ikagenda ihategura ikavanamo ibyondo ndetse n'indi myanda ku buryo hasigara ubutaka bukomeye. Maze rero izindi mashini zabugenewe zikarunda imicanga n'amabuye ahamaze gutegurwa na ya mashini yabanje. Ariko ku ndiba y'inyanja bwo habanzwamo amabuye mato mato ku buryo hakomeza hagakomera bihagije ku buryo hatangizwa n'imiraba ya hato na hato yo mu nyanja, maze hasigaye hakarundwa itaka ryinshi n'ibimodoka binini bimwe byikorera amabuye n'umucanga bya toni ziri hagati ya 20 na 400.
maze ubwo butaka bugahita butsindagirwa n'imashini kabuhariwe kuri cya kigero cy'uko ubutaka bwegerana cyane bukamera nk'ubutaka busanzwe bwari bumaze imyaka magana mu nyanja, cyangwa se hagakoreshwa ibisa nk'ingunguru binini cyane bishingwa ku ndiba z'inyanja byuzuyemo imicanga n'amabuye, maze bigashyirwa hamwe byegeranye bigakora ishusho ifunze, ku buryo amazi akikijwe n'ibyo bigunguru byombi aba atakivanga n'arimo mo imbere, maze rero ayo mo imbere agahita akurwamo agasimbuzwa imicanga n'amabuye, maze rero ahari amazi y'inyanja hagahinduka ikirwa cy'igikorano gikikijwe n'inkuta zikomeye ku buryo zihangana n'imiraba yo mu nyanja rwagati. Gusa ariko iyi mishinga ibihenze cyane kuri cya kigero cyo hejuru. Ibaze ko kugira ngo hakorwe ubutaka bushya bwa kilometero karimwe gusa bitwara arenga miliyoni 300 kuri 400 z'idolari. Ni ukuvuga ahantu hakubaka amazu hafi 1000 yegeranye hakorwa ku kiguzi cya miliyari hafi 500 z'amafaranga y'u Rwanda. Ubu rero bukaba ari ubutaka bwuzura mu gihe kiri munsi y'imyaka 10, bikozwe na za mashini nini twavuze mu kanya zirinda umucanga n'amabuye mu nyanja, ahateguwe n'aba-engineer b'abahanga. Hari igihugu cyitwa Maldives kiri mu nyanja y'Abahinde, kigizwe n'uturwa duto duto turenga 200,000, ariko muri two udutuweho n'abantu ni 200 gusa, kuko ibirwa 165 muri byo byahariwe ubukerarugendo, naho ibindi 40 byahariwe inganda. Ibisigaye byose bisaga 800 nibyemerewe kubakwaho kuko akanya kariko kose byarengerwa n'amazi y'inyanja. Ibaze ko iki gihugu kiri ku buso bwa kilometero kari 90,000, ariko 99.7% kw'iki gihugu cyose ni amazi y'inyanja, kuko uteranyije ubutaka bwa byabirwa hafi 200,000 nakubwiye mu kanya, byose hamwe biri ku buso bwa kilometero kare 298. Bivuze ko rero ubutaka bugize iki gihugu ari buto kuruta umujyi wa Kigali. Iki kikaba igihugu gituwe n'abarenga 520,000, ariko hafi ya bose bibera mu murwa mukuru Mary, umujyi muto cyane uri ku buso bwa kilometero kari 9 na metero kari 270. Ariko igitangaje ni uko uyu mujyi nubwo ungana nk'ibibuga bibiri by'indege, bingana nk'ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Kigali, ariko akaba ari umujyi uri gutera imbere kuruta indi mijyi ikomeye cyane mu isi nka New York, bituma uyu mujyi muto usurwa n'abarenga 1.5 miliyoni, maze uyu mujyi rero ugahita wisanguza mu myanya y'imbere mu mijyi ibamo umubyigano ukabije, ibyatumye babaho ubuzima bwabo bwose bongera ingano y'uyu mujyi kugeza n'uyu munsi. Nk'urugero, kuva mu 1997 baremye ikirwa gishya kiri ku buso bwa hegitari 188 cyarangiye kubakwa mu 2002, no mu 2015 hakozwe ikirwa gishya kiri ku buso bwa kilometero kare 244. Kugeza n'uyu munsi kandi iyi mishinga iracyakorwa muri iki gihugu. Nk'ubu hari gukorwa ubutaka bushya muri iki gihugu buri kuri kilometero kare 11 na metero kare 530, bwo buzaba buri ku butumburuke bwa metero 2 uturutse ku kigero cy'amazi y'inyanja, ku buryo bwo mu mwaka wo muri 2100 nta kibazo buzagira cyo kurengerwa n'amazi y'inyanja. Ubu rero bukaba ari ubutaka bushya bwatangiye gukorwa kuva mu mpera zo mu mwaka wo mu 2023, bukaba buteganyijwe ko buzarangira butwaye arenga miliyari 1 y'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hari ibirwa byitwa Palm Jumeirah biherereye ku nkombe z'umujyi wa Dubai, bikaba bikoze ishusho nk'ikibabi kirambitse mu mazi ariko kitari ku giti, cyane cyane nk'igihe warebera ibi birwa byombi uri hejuru yabyo. Uyu ni wo mushinga w'ikorwa ry'ibirwa bishya wigeze ukorwa n'umujyi wa Dubai ukamenyekana kandi ugashorwamo akayabo k'amafaranga menshi, kuko ibi birwa biri ku buso bwa kilometero kare 5 na metero kare 700, bikigira ubutaka bunini bwigeze buremwa mu nyanja kuruta ubundi ubwo ari bwo bwose buhari bwasojwe bwanatangiye gukorerwaho. Mu ikorwa ry'ibi birwa hakoreshejwe umucanga wa metro cube miliyoni 94 na toni miliyoni 7 z'amabuye, byose hamwe byatwaye arenga miliyari 12 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. None uyu munsi rero ahahoze amazi, ubu hari ibirwa byiza bibereye ijisho byubatseho amahoteli ari mu ya mbere ahenze mu isi hose, wongeyeho amaparitema y'agatangaza arenga 4,000. Bituma rero haba hamwe mu hantu hambere umuntu ukandagiye bwa mbere mu mujyi wa Dubai ahita yumva yajya gusura, ariko hakaba hamwe mu hantu hambere hahenze kuruta ahandi hose muri uyu mujyi wa Dubai. Ubyumve neza ko umujyi wa Dubai ufatwa nk'uwa mbere w'icyitegererezo mu isi, nawe ugizwe n'ibirwa byinshi by'ibikorano byagiye bikorwa kuva mu myaka ya kera. Ibi birwa byose rero bikaba byaragiye biremwa kugira ngo bongere ingano y'uyu mujyi. Uyu akaba ari umushinga bashoyemo agera kuri miliyari 31 na miliyoni 300 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho nk'ubu hari gukorwa ikirwa gishya cyegereye ku nkombe z'uyu mujyi kiri ku buso bwa kilometero kare 6 na metero kare 90, kigomba kuzubakwaho amazu y'ubucuruzi agezweho n'amahoteli akabakaba ku bicu yuzuye ubwiza busa nk'ubwo muri Edeni ivugwa mu bitabo byera.
Hari n'ikindi kirwa kiri gukorwa ku nkombe z'uyu mujyi gifite ishusho imeze nk'iy'ifi yitwa Seahorse, kiri ku buso bwa kilometero kare 2, kizubakwaho imiturirwa y'imyidagaduro wongeyeho amaparitoma arenga 140. Kimwe mu ndi mushinga wiswe Dubai Creek Harbour wo gukora ubutaka bushya bw'umujyi wa Dubai buri ku buso bwa kilometero kare 6, ahubatse inyubako z'agatangaza, parike nto zahariwe ba mukerarugendo, imiturirwa y'abaherwe wongeyeho n'inzira zikorerwamo ingendo zigiye zitandukanye ziganjemo imihanda igezweho yo ku butaka. Ubyumve neza ko umwe mu mishinga yo kurema ubutaka bushya uremereye kuruta indi yose yakozwe n'umujyi wa Dubai ari uwitwa The World Island. Uyu akaba ari umushinga watangiye mu kwezi kwa gatanu ko mu 2003 wo kurema ibirwa birenga 300 biri mu ishusho y'umubumbe w'isi, byubatse mu birometero 4 uturutse ku nkombe z'uyu mujyi wa Dubai. Akaba ari ibirwa byakozwe hakoreshejwe umucanga wa metro cube miliyoni 340 na toni miliyoni 31 z'amabuye, ibyatwaye miliyari 14 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ariko igitangaje, aka kayabo kubatse gusa 5% kw'ibyari byapanzwe gukorwa muri uyu mushinga, maze rero bituma hadindira ikorwa ry'ibi birwa kugeza n'ubwo uyu munsi bikiri gukorwa gahoro gahoro, kuko bimwe muri ibi birwa byagaragaye yuko bishobora kuba byariduka akanya kariko kose. Gusa bike mu byasojwe gukorwa bahise babyubakaho amahoteli ndetse n'amazu y'agatangaza, ku buryo uyarebeye kure wagira ngo abareremba hejuru y'inyanja. Mw'isi y'ikorwa ry'ubutaka bushya, nta kabuza Hong Kong ni umwe mu bayobozi bakomeye bayo, kuko yimaze imyaka irenga 200 yongera ubutaka mu kurwanya ikibazo cy'ubucucike muri uyu mujyi, kuko babitangiye mu myaka yo mu 800 bagikoronizwa n'ubwami bw'Abongereza. Kugeza ubwo uyu munsi Hong Kong yakoze ubutaka bushya bwa kilometero kare 75 bwubatseho ibikorwa remezo biri mu bihenze cyane kuruta ibindi byose mu isi. Nk'ubu hari umushinga wa Hong Kong ifite wo gukora ubundi butaka bushya wiswe Narrator Tomorrow Vision wo gukora ikirwa gishya cya hegitari 1700 kizuzura gitwaye asaga miliyari 624 z'amadolari ya Hong Kong. Aya akaba asaga miliyari 80 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, akaba amafaranga akubye hafi gatandatu umusaruro mbumbe cyangwa se GDP, Gross Domestic Product y'igihugu cy'u Rwanda, kuko umusaruro mbumbe w'u Rwanda ari miliyari 14 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu mushinga mushya rero wo gukora iki kirwa ukabugamije yuko kizuzura maze kikubakwaho amazu byibura azatuzwamo abaturage bagera kuri miliyoni. Gusa ariko uyu mushinga nturatangira bitewe n'uko ushobora kuzapfiramo ibinyabuzima byinshi byo mu mazi byibera hafi y'inkombe z'uyu mujyi. Ubyumve neza ko muri Indonesia ho hatangiye kubakwa igikuta kirekire cyubatswe ku butaka bureshya na kilometero 1000 kigomba kuzarinda amazi y'inyanja kwinjira mu murwa mukuru w'iki gihugu Jakarta utuye n'abarenga miliyoni 10. Nyamara impamvu nyamukuru y'iyubakwa ry'iki gikuta kireshya gutya ni ukugira ngo kizajye gitandukanya uyu mujyi ndetse n'amazi y'inyanja, kuko yari wo mujyi wa mbere uri kurengerwa n'inyanja ku kigero kiruta ikiyindi mijyi yose mu isi, nk'uko abashakashatsi babivuga yuko mu mwaka wo muri 2100 95% k'uyu mujyi hazaba hararengewe n'amazi y'inyanja. Hakaba rero hari kubakwa igikuta kireshya na metero 24 kuva hasi ugera hejuru, ariko nanone kizaba gifatanye n'ibirwa 17 nabyo by'ibihimbano bizuzura bikoze ishusho nk'iy'ikinyoni. Ibi rero bikaba ari ibirwa abantu bashobora kuzisanga bahungiraho mu gihe kiri imbere, ubwo uyu mujyi uzaba uri kwibira mu nyanja. Ibi byose rero by'iki gikuta ndetse n'ibi birwa by'ibihimbano bizuzura bitwaye arenga miliyari 40 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Umujyi wa Lagos muri Nigeria ni umwe mu mijyi y'ikitegererezo mu isi urimo ibikorwa remezo biri mu bya mbere bihenze kuruta ibindi byose ku mugabane wa Afurika. Ariko hari ibyago byinshi yuko uyu mujyi mu mwaka wo muri 2100 nawe ushobora kuzisanga wararengewe n'amazi y'inyanja. Ariyo mpamvu Nigeria nayo iri mu bihugu biri gushaka ubuhungiro mu nyanja barimamo ubutaka bushya butahozeho. Ubu hafi y'umujyi wa Lagos hari kubakwa ikirwa gishya kizitwa Eco Atlantis mu nyanja Atlantic, kizuzura kiri ku buso bwa kilometero kare 10. Nicyuzura kandi kizubakwa amazu y'ubucuruzi, ibigo bya leta n'iby'abikorera ndetse n'amazu azaturwamo n'abaturage bagera ku bihumbi 250. Hakazanubakwa kandi n'urugomero rugomba kuzatanga ingufu z'amashanyarazi azacanira iki kirwa cyose. Aya mazu yose ubona azubakwa mu nyanja rwagati hejuru y'ubutaka bw'ubukorano buzaba buriho buri kimwe cyose kiboneka mu yindi mijyi, kuva ku mavuriro,
amahoteli n'amashuri, kugeza ku miturirwa ikabakaba ku bicu y'ubucuruzi, kandi bikaba bizaba birinzwe kuri rwa rwego rwa nyuma, kuko uyu mujyi niwuzura ahazubakwa icyitwa The Great Wall of Lagos. Igikuta kirekire kizubakwa cyo kurinda uyu mujyi kizaba kiri ku burebure bwa kilometero 8 na metero 900, kizarinda uyu mujyi imiraba ikaze cyane yo mu nyanja. Ibaze ko hamwe mu hantu hambere hayenze kuruta ahandi hose muri Singapore, hakaba hamwe mu hantu hambere hari iterambere riruti ry'imijyi ikomeye cyane mu isi nka Los Angeles, ahitwa Marina Bay mu myaka yo mu 1970, hari amazi y'inyanja gusa nta n'inyoni yahatambaga. Mbega hari ubwami bw'ibinyabuzima bwibera mu mazi. Ariko Singapore yahakoze ikirwa cya hegitari 360 cyabaye ikimenwa na bose mu isi guhera mu mwaka wo muri 2010, ubwo kuri Ubutaka Singapore yabwuzuzagaho inyubako ya mbere y'agatangaza, inyubako ifite ishusho y'ubwato busa nk'ubuparitse ku zindi nyubako 3 ndende, zose hamwe zubatswe ku gaciro ka miliyari 5 na miliyoni 600 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ikaba rero imwe mu nyubako za mbere mu isi zihenze kuruta izindi zose, kandi zisurwa na ba mukerarugendo benshi buri mwaka. Ubyumve neza ko guhera mu mwaka wo muri 2010 iyi nyubako ifungurwa ku mugaragaro yasuye n'abagera kuri miliyoni 470, inabiramo ibirori bigiye bitandukanye, bikabakaba ku 800. Ibi byinjiriza iyi nyubako za miliyoni nyinshi z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika buri mwaka. Ndetse Singapore ntiyagarukiye aho, kuko n'ubu tuvugana bari kurema ibirwa bishya bizubakwa amahoteli, amastade n'amazu y'imyidagaduro, byose hamwe biri ku rwego ruteye imbere kuruta ahandi hose mu isi. Muri Singapore ni naho dusoreje ikiganiro cya none, ariko ibyijwi ry'ifaranga rivuga riranguruye kuruta ahandi hose mu isi nirigarukira muri Singapore honyine. Ariyo mpamvu udakwiye kuzacikwa n'ikiganiro cy'ubutaha. Iyi yari Business Chat kuri BTN TV. Nari Aime Christian. Nawe ubutaha.